Igitondo cyiza aho muri hose mwe mudukurikira muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Muri kiganiro tugiye kugaruka cyane ku byanditswe n'ibitangazamakuru byayo byandikirwa muri Afrika ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Havuze amakuru y'abantu bishwe barashwe n'uwari witwaje imbunda muri leta ya Georgia, aha ni Leta z'Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko hari abantu bane bahitanywe n'amasasu nyuma y'uko umuntu waje witwaje imbunda mu ishuri rikuru rya Appalachia muri leta ya Georgia mu majyepfo neza Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibitangazamakuru byo muri iki gihugu bivuga ko usibye abo bane bishwe, abantu benshi bakomerekeye muri irasa ryabereye mu ishuri ryisumbuye rya Appalachia riri mu mujyi wa Windsor. Abashinzwe umutekano basobanuye ibyabaye bavuga ko hari benshi bakomeretse ubwo bageragezaga guhunga. Umuntu ukekwaho iki cyaha yamaze gufungwa nk'uko ibiro bya sherifu wa komine ya Bolo yavuze mu itangazo. Ni mu kiganiro gitagiranye n'abanyamakuru, Sherifu Judy Smith yagize ati, ibyo tubona inyuma yacu uyu munsi ni igikorwa cya sekibi. Smith ntago yemeje ko abantu bishwe, gusa yavuze ko hari inkomere nyinshi muri uko kurasa. Umuvugizi w'amashuri muri komine ya Bolo yavuze ko ibintu bisa n'ibyasubiye mu buryo kandi ko abanyeshuri boherejwe iwabo hagati mu munsi. Ni igitero cyagabwe ku ishuri rikuru rya Appalachia muri leta ya Georgia, biza kurangira bari abanyeshuri ndetse namwe mu barimo. Bamwe muri bo bapfuye abandi barakomereka. Ni igitero giturutse ku mugizi wa nabi nkuko sherifu w'uyu mujyi yabitangarije itangazamakuru. Ni Judy Smith yagize ati, ni igikorwa cya sekibi kibi cyane. Amashusho yasizwe hanze na TV yafatiwe mu kirere yerekanaga imodoka zitwaye abarwayi ahari hanze y'icyo kigo cy'ishuri ryisumbuye ni Appalachia muri leta ya Georgia. Televiziyo mpuzamahanga ya CNN yavuze ko yiboneye umurwayi ashyirwa muri kajugujugu yari yururukiye kuri iri shuri. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika mu itangazo yavuze ko Perezida Joe Biden yavuganye n'abanyamakuru iby'irasa. Ati kandi ko ubuyobozi bwe buzakomeza gukorana n'abayobozi bo ku rwego rw'iki gihugu, urwa leta n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Ahanga uko bazakomeza bamenya andi makuru mashya bizarushaho gutanga umucyo. Ni umucyo kuri isanganya ryabaye mu kigo cy'ishuri cya Appalachia giherereye muri Georgia. Umunsi usanzwe n'ubundi usanzwe ari uw'amasomo biza kurangira bagabweho igitero mu by'ukuri batamenya aho kivuye, cyatumwe bamwe muri bo bahaburira ubuzima. Ntibiratangazwa neza amaze kwitaba Imana, nta n'umubare w'inkomere ubu ngubu uzizwi. Ni muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri leta ya Georgia havuzwe inkuru mbi y'abantu bishwe barashwe n'uwari witwaje imbunda muri leta ya Georgia. Ari makuru ku byanditswe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko hatanzwe igisobanuro cy'igituma gereza ya Makala ifungwa. Ni gereza iherereye mu murwa mukuru Kinshasa. Nyuma y'uko imfungwa zigera ku 129 zishwe ubwo zagerazaga gutoroka, ibyahindutse isanganya bamwe mu baminisitiri bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biza gutuma basabirwa gufungwa. Ibi ni byasabwe n'imwe mu miryango iherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imiryango izwi nka Société Civile cyangwa se imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera muri iki gihugu. Ni byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Judith Suminwa, aho yijeje ko guverinoma igiye kwihutisha umugambi wo gufunga igereza nkuru ya Makala. Igereza yagaragayemo ibyaha by'icarubozo, ubwicanyi ku karubanda byatumye imfungwa zigera ku 129 zicwa umunsi umwe. Ni gereza iherereye mu murwa mukuru Kinshasa, usanzwe ari umurwa mukuru w'iki gihugu. Nyuma y'uko mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 2 z'ukwa 9 2024 kuri gereza ya Makala harashwe amasasu menshi, aha nubwo zimwe mu mfungwa zageraza gucika igereza bakazirasa umusubirizo. Byarangiye yapfuyemo abantu bagera ku 129, abandi benshi barakomereka. Ni muri gereza ya Makala ni ku itariki ya 2 z'ukwa 9 2024 umunsi wahindutse isanganya kuri gereza. Abari abantu basanzwe bafungiye muri gereza, bamwe muri bo biza kurangira abantu bagera ku 129 ku munsi usanzwe n'ubundi ubuzima ari bwa bundi. Gusa uyu munsi wagiye kurangira benshi muri bo baminjiriwemo amasasu, ubuzima bwabo burangira gutyo. Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa yasuye igereza ku wa 3 tariki ya 4 z'ukwa 9 2024. Yaragiranye ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko guverinoma igiye gukomeza umugambi wo gufunga igereza. Ni gereza ya Makala iherereye mu murwa mukuru Kinshasa. Bamwe mu bantu baharanira uburenganzira bwa muntu cyane cyane imiryango ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibirimo na Société Civile bamaganye cyane ubwicanyi, bashinja leta ya Kongo namwe mu bayobozi bakuru abarimo Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu ndetse na Minisitiri w'Ubutabera ko bagomba gufungwa cyane ko aribo bari mu nshingano z'ibi byose. Minisitiri Judith Suminwa yagize ati, ni ngombwa ko tugomba gushaka uburyo hakomeza inzira yo kwifunga mu rwego rwo kubahiriza ibyemeranyijwe. N'amagambo ya Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Judith Suminwa. Bamwe mu basize ubuzima muri gereza barimo barashwe n'amasasu ndetse namwe bazize umubyigano no kubura umwuka kubera ubwinshi bw'abayifungiyemo. Ni gereza ya Makala iherereye mu murwa mukuru Kinshasa, ni imwe mu magereza icumbikiye abantu benshi. Gereza nkuru ya Makala yubatswe mu mwaka w'1957 ubwo yakiraga abantu bagera ku 1500, ariko ubu ngubu ifungiyemo abantu bagera ku 1015. Ibintu bituma abantu bayifungiyemo babaho mu buzima bubi cyane, ubuzima busa n'ubwa kinyamaswa. Abangaba bameze nk'abapfuye kandi bakiriho, babaho mu buzima bw'itotezwa, kwanduzanya indwara mu buryo bworoshye. Ibiri no mu bituma bayifungiyemo bahora bashaka gutoroka.
ni imfungwa zo muri gereza ya Makala. Kuri ngo gereza ivuga ko yari ifungiyemo abantu bagera ku 15,000 ni mu gihe yemerewe kwakira abagera ku 1,500 bikubye inshuro nyinshi. Gereza idafite ubushobozi na buke bwo kwakira abantu bangana gutya babayeho mu bucucike bukabije, ubuzima bw'ubwihebe, kwibagirwa kuri ejo hazaza ndetse no kwibona nk'abapfuye. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka harekuwe imfungwa zigera kuri 67 mu mugambi wo gushaka uburyo gereza yafungwa, ndetse hanatangazwa ko bose mu bayifungiyemo badafite amadosiye bazafungurwa, abandi bakoherezwa mu zindi gereza. Ni gereza ziri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Intebe Jody Sominwa ubwo yasuraga iyi gereza ku wa gatatu yanijeje ko igikoni cyayo cyafashwe n'inkongi kigomba gusubukura imirimo. Yanaganiye n'abandi bagore basambanyijwe muri uyu muvundo. Ni muri iki gihe imfungwa zagereza gutoroka ubwo habaga igikorwa cy'abashaka gutoroka iyi gereza, ndetse nabizeza ko guverinoma ya Kongo izabitaho. Uyu mukuru wa guverinoma ya Kinshasa kandi yanasabye ko hashyirwaho komisiyo ishinzwe gufasha ubushinjacyaha gukora iperereza ku byabaye muri ririya joro. Ni ijoro ryabereyemo igikorwa cyasize abarenga 120 bahasiga ubuzima. Ni inkuru yagaruka ku byatangaje kuba gereza ya Makala iherereye mu murwa mukuru wa Kinshasa ishobora gufungwa. Nanone ni inkuru yanditswe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko iki gihugu cyakiriye inkingo z'ubushita bw'inkende. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye inkingo z'ubushita bw'inkende ni kuwa 4 tariki ya 5 z'ukwa 9 2024. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakiriye icyiciro cya mbere cy'inkingo za monkeypox n'inkingo zigera ku 100,000. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu gituwe n'abantu barenga miliyoni 100, kikaba na kimwe mu kizahajwe cyane ku rwego rwo hejuru n'iki cyorezo cya monkeypox cyatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS nk'ikibazo gihangayikishije isi. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom yemeje ko inkingo zakozwe na Bavaria Nordic cyangwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zigomba kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuwa 4. Imibare ya OMS igaragaza ko kuva uyu mwaka watangira muri RDC yamaze kugaragara abantu barenga 17,500 banduye icyorezo cya monkeypox. Ni mu gihe abandi bagera kuri 629 bamaze guhitanwa nacyo. Muri abo bose abana nibo bibasirwa cyane ni icyorezo cya monkeypox. Andi makuru nuko inama ya Afurika n'Ubushinwa imaze gutanga umusaruro wa nyawo mu kubaka umugabane wa Afurika. Ubushinwa bwemereye akayabo k'amafaranga ibihugu byo muri Afurika. Ni magato y'inama Afurika yagiranye n'Ubushinwa. Inama yabereye i Beijing. Ubushinwa bwemereye akayabo k'amafaranga ibihugu byo muri Afurika. Ibyatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping avuga ko mu myaka 3 iri imbere igihugu cye kizafasha ibihugu byo muri Afurika n'amayuani miliyari 360 angana n'amadolari ya Amerika miliyari 50 zirenga. Ibi akaba bivuze kuri uyu wa 4 tariki ya 5 z'ukwa 9 2024 ubwo yaganiraga n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zo muri Afurika bitabiriye inama y'ubufatanye ku mpande zombi mu nzego zibandwa cyane muri ishoramari, harimo ubufatanye n'ibihugu bya Afurika mu by'inganda, ubuhinzi, ibikorwa remezo, ubucuruzi n'ishoramari. Iyi nkunga ikazatangwa mu myaka 3 iri imbere kuko Perezida Xi Jinping yabitangaje. Muri aya mafaranga harimo miliyari 29 z'amadolari azaba ari inguzanyo, miliyari 11 zizaba ari inkunga, n'izindi miliyari 10 zizifashishwa mu gushyigikira sosiyete z'Abashinwa zikorera muri Afurika n'ibigo by'Abashinwa bikorera ku butaka bwa Afurika. Uyu mukuru w'igihugu yanasobanuye ko igihugu cye cyiteguye gufasha Afurika guteza imbere imiyoborere myiza binyuze mu kubaka ibigo by'ubushakashatsi 25 ku miyoborere kuri uyu mugabane, binyuze mu kubaka ibigo by'ubushakashatsi 25 ku miyoborere kuri uyu mugabane, kugura abanyepolitiki 100 ku miyoborere ijyanye n'igihe. Iteganya kandi guha inkunga Afurika ingana na miliyari 140 zirenga z'amadolari yo kubafasha guteza imbere igisirikare, kikazahugura abasirikare bagera ku 600 n'abakuru umugabane wa Afurika n'abandi 100 bo mu nzego z'umutekano. Ubushinwa n'umwe mu bafatanya ibikorwa mpuzamahanga b'imena ba Afurika bitewe ahanini n'ishoramari bwagize kuri uyu mugabane. N'inguzanyo bwahaye imyaka myinshi ize ni ubufasha bw'Ubushinwa kuri Afurika mu guteza imbere imiyoborere, ibikorwa remezo, ubuhinzi ndetse n'ibindi. Ni ubufatanye bwa Afurika n'Ubushinwa. Reka tubitega amaso. Ari makuru nuko hari umunyamurenge uri gutabarizwa washimutiwe muri Tanzania. Uti byagenze gute? Ni amakuru yatanzwe n'umuryango washimuswe avuga ko umuntu witwa Semwanuke Bukuru Ntezeho wari usanzwe ari impunzi mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania yajyanwe hatazwi. Iyi nkambi yarayimazemo imyaka 8. Bivugwa ko Semwanuke yafashwe ku mugoroba kuri wa 4 tariki ya 5 z'ukwa 9 2024 kandi ko yafashwe mu gihe yaravuye mu kazi nyuma yuko yageze mu nzira gahura n'imodoka yamwitambitse imbere. Abayi bayimo ngo bari bambaye imyambaro ya gisivile amusaba kuyinjiramo. Undi nawe cyagiye kirimo kubaza impamvu yinjira mu modoka, aza gusohokamo abagabo 3 bahita bayimwurizamo ku ngufu bamujyaniye umuryango utazi kugezana n'ubu. Mukiza Evariste uri mu bavuganye na Minembwe Capital News yavuze ko Semwanuke washimuswe ari umwana we. Anavuga ko imodoka yajyanye muri umuna we yari mu bwoko bwa Prado kandi ko yari ifite ibirahure bya fime. Yakomeje avuga ko muri umuna we yahoraga akora akazi ko gutanga ibiryo muri inkambi y'impunzi ya Nyarugusu iherereye muri Tanzania kandi ko yarakoranaga n'izindi mpunzi z'u Burundi. Ahamya ko yakoreraga hari hafi y'urugo rwe. Yagize ati ubwo yavaga mu kazi atashye nibwo yaje kwitambikwa n'imodoka imbere ye, aho yakoreraga yagendaga nk'iminota 5 gusa n'amaguru.
akagera iwe mu rugo hari hafi nyuma y'uko Semwanuka yari amaze kurizwa imodoka igihe cy'isaa 9 z'umugoroba ani mu masaha ya Tanzania. Kugeza n'ubu nta yandi makuru umuryango we uramenya, bityo bikaba biraje inshinga cyane umuryango we, bagasaba ko umuntu wese wagira ibyo amenya cyangwa ko bafite ubushobozi bagira icyo bafasha hano kugira ngo washimuswe yongere agere mu rugo rwe. Ni Semwanuka washimuswe, ni umugabo w'abana 6 barimo abahungu 4 n'abakobwa 2. Yageze muri iyi nkambi y'impunzi ya Nyarugusa ahunze intambara zo muri EDC, aho yaje aturutse neza mu muhana wa Mugunga muri Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni washimuswe. Tubashimiye kuba mukurikiye iki kiganiro, mwamudukurikira umunsi ku munsi. Imana ibarinde.